Kwaya lwa Mos College kachumbala ngoli jirijiri kosine lwa iturite deke bian kotoma Ailipasine inuka igeresan kalaije kotoma Abila ekinuko Namugongo. Bishop Michael Okwie Sakan loda nyara retosi Iteso luisoma ite Kampala haingare nikina Ailipasine inu nesabu ishalami Iteso kanu Aitolosene na Ailipasine kanu aimala lokasuban. Beru no kapal itu tuh kudu kali laceta be motoka abang saya sudah kali pakai saya kayak ini pada mulai nana mojo kita joroka isai dia keomo. Sometimes we take God for granted as humans, and yet God is calling us for you and I to be able to demonstrate gratitude and gratefulness of heart to Him, both in big and small things. Bishop Okwie yalamake de nono lo Iteso luelo zite kingana Oteso olomake ntapukono ribana lude masere juge osoda elepe moyongo lo emerete kanyeunu kaneja iduo duku Moyolo amata matoto banda kama ngoro jokra yes Minister lo iroti ni Musa Ichweru nesabu Iteso luisoma ite Kampala kaibo ishwa ichi kesida chingana kena pakena epejono kinichalo ikeji Nilo torore anyuno bagaje amjibo motorore do nilo lo irange muteso luendo torore yes Iteso. You don't need to be rich to accept to be at home. Baba Bishop. Aichoreta ngon ke support Iteso ijautu kedai alama osote dai sumunebe epote aitub. Sisa loloso be nini kore kere korona salam kite papa ara da monyo e polo noi oni kota isini kopkin oni kere kwape tate ker kwape tipunga iborene sore iborene sisa umo be ekoto ni aisalam ayon tumale isalam kineti aisara na dum lenga ne je minister akipole be polo kakiro na seno cha de malanga jakaite deke meji la bishop Sakan. Richard Adongwe chama lo enapeta kanuko Namugongo nesabala be choptos kwete kesa ageuna ilipenen na Teso ageuno kari lukumniare kede kanyari neda yata kitotori kesi ya ishalami kine ya itenelo ekanisa ko Buganda kanwa chama kin kesi ya ilip koto mangaje pekej tamarbe ngini teker ageuni Teso ijai kino apak adiopasanda adiope na ijana kinatari kesi la suban Aitolota Ailipasine ikere do subite bala oma meraiti angoni asabite dope okaru eraiti na pedora aswamara oto manguni la piouni ojao na ilipina Iteso maere Iteso ne pedo Iteso da iriamun aimala subani kedake changaje Teso alimonoki na lolo na buna de Papa Bishop ya ektomate kerna Iteso era nelo sai julaki ne taulo ke Iteso na sodit aomomo kida abongun tomate kerna ka Iteso na yare kini ai jaun edeke dodo itete bale deke neseke serot loka na bed kesa tu Iteso lwa doke na nwegele gela luda jekina toma Ailipasine inu kesa potu go chamanaros ai morkikin epeka ine rangaje pa diope kanwa jokis na Oteso Godfrey Ojore TV East Namugongo.